Customer. Akonyi kingo ni, akonyi kingo. Neti mi atongo ni. Ti mi to chavuni. Chavun enini chiling ele ba ngwen kimi a big ba chiel. Ele ba ngwen kimi a iwa ngo, iwa wele tek. Pio pechi yap dukan pa woro ke charie. Ini nga kada wel jemi tek kare chuok meti waini wel dukan tek. Minga right. Kuri customer mago mapiki ngeni wel jemi don wele tek chuok. Pe dugi dukan a chere chi yap dukan ke charie. Nen gi kere. Andong a chere bot pasta. Awaji ki pasta waini andong chata pe wille. Pasta mina anointing oil o mina be holy water chidong anda sprinkling holy water ni inyim dukana ento customer dong pigi bino abero dong chi abero customer ne be dong kit ki be penia endo kay chere dukan pa wono bange kuja nu dang puye ko man antone wono bange tikati mo geno mo ite chata eni anianga mabe antunya chwe marai. Karibu customer donka beru kan uru beru kan ya bet beru kan mod ya kingo gini wek ini ngeo mabe gina imiru chai wa kele chai pi keje chai cha unyo coffee wa imiru drinking coffee ba bet kan ya and then gini enini wacharo gere enini ali pieri ba kadon pi ien ba kita indo mere ba aro mini giri kira para beer gini unyo para bo kimi bit pe balo don ini ye do mame a mini on speed kilo why design mo me miera ni chana kilo dia dal from Dubai don tie ke miero when the 20 command then when you ini timi no bene ngo gini o mai when I miero we pa keto kon ko birichano be merga ko wano maru ya dal wano ka pe un ba dal wanda ka nga ka wano maru customer why now to around timo gino mo without you guys o maru for ni for bino diri ma da do we win away yo ba man ba yo karibu la mera tini ngam tini ngoka tini ngoka uno timo bene we abedo yes for biro angini kira gitimo bene Dakis kari mani nutukile enini mi ane bosi koni wachi anamaru mada bien uno mchaka will baba wa yang kingo gini una ye dana wa ungewe